aba banyamurenge bagiye noneho bahise bahinduka abanyarwanda uwo munsi aho inkomoko y'intambara wari ubajije rero ituruka muri twebwe twenyine sinzi wumva ndayishimiye ariko oya hari Burundi bumvise nta murundi numvisemwo inkomoko y'intambara iri kimara abanyamurenge ituruka kandi muri bo nyene ituruka muri twebwe nyene umvereza nabagusuje ni ukuvuga ko reka tuhumvikanishe hano hantu ni ukuvuga ko bigaragara bitewe n'uko abari byatanguye mu 98 ku ngaruka z'ubuhemu bw'abantu batatu b'abanyamurenge batumye bene wabo bagira ibyago byo kwicwa aho babonye hose bacika abansi b'igihugu kubera abantu batatu bemeye guhemukira bene wabo bakaja gufatanya n'umwansi yitwa u Rwanda kugira baze barahungabanya Kongo uyu si bavyivuga iriho nyabwoko ariko baravuga ngo Burundi buriko burategura ngo president ayishimiye ngo nabandi ngo naba Gisekedi n'ibindi uvyumvise ha ayo mafaranga y'imfashanyo bayabatoza babwiye ko ari gufasha intambara ya M23 nayo kugura amasasu ya M23 none ko banditse urwandiko hirya yejo bagiye bikabona gakondo batabavyeyi bacu barishwe n'inzara tibagira isabuni tibagira umunyu tibagira agasukari tibagira ico wifuka imbehira bishe aho bahereye batanga ayo mafaranga kuva kera intambara itaragera ngaha mu Kavu ko batigeze bayashikanayo ayo mafaranga yagiye ushobora ko yagiye mu bindi ntibibwe niba baratanze 100%, 20% akaba ari yashikira abavyeyi babo bakayagabangana burya basangiye ubusa ntibitane ibisambo 80% nimba yagiye muri M23 niko bari barayoriyanse bati yashire ba makengana ba ntuze nabo mu kadomo bagura ibintu urakoze cyane namwe murakoze kuba mugiye kunyemera ko tugiye kuganira na Apotre reka mpere kumbure kubisa n'ibyakurikiye urwandiko twaherutse tuvuga ngaha rwa gakondo yari y'abanyamurenge reka rero naje mpere kuri yo bita Union Internationale y'abanyamurenge nayo inyuma y'urwandiko rwasohowe na gakondo irimwo amamituwari atandukanye cyangwa se ihuriro ry'abanyamurenge mu bihugu bitandukanye n'amanovuga ko ari nk'amakomite bahuriramwo ariko hakabaho n'andi mashirahamwe ariho Mahoro Peace Association abo rero inyuma yabo habonetse urunani cyangwa se Union Internationale y'abanyamurenge bandika urwandiko nafashe umwanya ndicara ndarusoma ndarusangiza n'abandi bantu bavuga ko bazi gusesengura mu byari birimwo nashoboye kubonamwo yuko ikiri imbere ikitwa umunyamurenge ntihagire usubira kubagiriza yuko Burundi ko burategura genocide icya kabiri hari igihugu kibahana rubiye n'u Burundi na Kongo ahubwo cinyegeje inyuma mu gukoresha iturufu y'abanyamurenge yuko abanyamurenge bashobora kugira iki kuba bariko barahohoterwa ahubwo ari uburyo bwo kuza kurondera ivyo bakura mu icyo gihugu ca Kongo bifashije abanyamurenge baranditse neza baprecisa ko ari u Rwanda urakoze kumfasha iryo jambo naribonyemo Apotre iyi nyandiko nkiyibona navuze ati kumbe gakondo ishobora kuba yaraciye ku ruhande cyangwa se yashatse guca mu ryahumye iyi niyo international abanyamurenge bashobora kuba barigabuyemo imice u Rwanda cyangwa se Kongo bakaba bariko barashwana bavuga ngo aba naba abarundi bakaba bariko barajyana cyangwa se bariko bateranye n'abanyamurenge n'aba nabariya tuvuge ku iki Apotre nabuze ico mvuga kuko amajambo yashize ivuga ku ganje nabonye ko harimo injyajya muri baba bon je nibaza yuko uhereye ku byo tumaze iminsi tuvuga byuko hariho abanyamurenge bahemukiye bene wabo bakabikoresha by'u Rwanda yego nibaza yuko ukonfronza amakete abiri ukayakonfronta neza ushobora ko ibyo twavuze ari ukuri mu bisanzwe izo ni ingaruka z'ibyabaye muri 98 yego 98 ho mu bisanzwe abanyamurenge batanguye kubona yuko
bamwe muri bene wabo kandi bari imbere bika ko babaserukira mu bibanza bikomakomeye bamaze kugurwa n'u Rwanda kandi bariko bakorera les intérêts za FPR gusumba intere z'abanyamurenge biwabo byavuye he murabizi yuko Kabila pere bo bita Laurent Désiré Kabila bazi yuko yatangiye gukorana n'u Rwanda ndetse u Rwanda mufashije gufata ubutegetsi birukanye mu buto mu 1996 yego mugabo hamaze kuza imyaka 2 urazi yuko ico gihe iyo myaka yose James Kabarebe niwe ari chef d'état major muri Congo muri yitwa Zaire ico gihe yitwa Zaire mugabo mu buto tuze yacha yihindura yitwa tuze Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo sivyo harageze igihe rero Kabila aravuga ati oya abanyarwanda rero nimutahe musubire mu gihugu cyanyu kuko ni muri abakongomani ivyo mwahora mukora ngaha twaramaze gupanga inzego mwebwe nimugende cyo mwaje kudufasha cyararangiye ntawuzi ko ari kontra bari bahanye ari yaheze umugabo muri ico gihe cyose bakiri kumwe nsubire inyuma gatoya uwitwa Bizimakara niwe ari umushikiranganje wa mbere ni umunyamurenge uravyumva ministre wa mbere sivyo hanyuma chef de cabinet wiwe yari Azarias Rubego sivyo hanyuma chef de cabinet wa Kabila Laurent Désiré yari Moise Nyarugabo abanyamurenge gusa uravyumva Kabila abwiye yuko abanyarwanda bataha kandi avuga discours ku itariki 30 n'imbazo z'ukwezi kwa kangahe muri ujya mwaka wa 1998 aravuga yuko abanyarwanda batahe ko abasigaye bose ari abakongomani donc yavuga babizimakara yari kavuga ba Moise Nyarugabo yari kavuga ba Zarias Rubegwa yari kavuga n'abandi bari mu bibanza bikomakomeye donc abantu bitwa abanyarwanda kuko Kabila pere yari abazi ko ari abanyekongo kuko baragwanye kera kuri Zamurere arabazi donc icyabaye ni iki rero nuko abanyarwanda batashe amaze gutanga iryo tangazo Kabila nuko Bizimakara Azarias Rubego Moise Nyarugabo bose baciye bafata bandika yuko bagiye muri mission hanze Bizimakara yari ahubwo ya Bizimakara yari ntuze yari ministre des affaires étrangères uravyumva sivyo Huma bagiye mu ngendo z'akazi mugabo bapanze yuko ahubwo baje guhurira Kigali bose dongo batahanye n'abanyarwanda Kabila yirukanye abanyarwanda mugabo n'abanyamurenge baragiye kandi bagenda bafise abandi bahungu bari mu gisirikare ntibana babwira iyo baroye Moise Nyarugabo yaciye muri Congo Brazzaville aca mu mazi asiga sezeyo bari kumwe navyumvise mu biganiro byabo ariko bivuga ati ndaje nahantu hubitiye muri mission tiyavuye ikintu na kimwe mugabo bose y'abakara yaba Azarias Rubego yaba Moise Nyarugabo bose bahuriye Kinshasa tusheme menaro batahanye na n'uyu Kabarebe James Kabarebe bose bataha kwa shebuja yitwa Paul Kagame niho baciye bagira umwanya muto baca bafonda ikiroberi cyitwa RCD cafondewe i Kigali Rassemblement Congolais pour la démocratie niho bayifonze muri akanya gatoya babarateye muri Nord Kivu intambara birasutana baragwana mugabo buma mu cyo gihe cyose hari abantu bariko baricwa b'abanyamurenge bazira yuko berekanye ko ari abanyarwanda kandi bari bazi ko ari abanyekongo mugabo abene wabo bari mu bibanza bikomakomeye bari bamerewe neza babwiye ngo abanyarwanda ni mutahe batahana nabo bati kumbe hose b'abanyamurenge aho twaguma tuvuga ngo n'abanyekongo ubu baremeje neza rero ko ari abanyarwanda nibaveho nabo rero abagiye kuresista barabica akabica nabi Nibandi babica apotre abakongomani hacyaba intambara akajagari karabo kuko bateza kubirukana ku ngufu kuko bari bamaze kudekara katarabakongomani bari bene wabo bari babakwegeye muri ico gihe rero RCD ikiratangura barankunda urabazi ba Terminator urabazi Terminator uyu Jean Bosco mu bisanzwe ibiroberi biri muri Congo ntibirigera bihinduka hahinduka amazina yavyo gusa
hahinduka amazina yabyo no kuvuga kuko RCD Goma na ntuze na CNDP ni bimwe ni babandi nyene kuko aba ba Makenga baje General Sultan Makenga aba bankunda abo bandi bose bagwanira ubwa mbere muri RCD Goma urumva imaze guhinduka ikitwa CNDP ni babandi nyene izina ryahindutse bakaza bahindura abakomanda gusa mugabo Remenel Dokomba ni babandi urabyumva strategy mu nyuma ijya guhinduka M23 ya mbere bazo budufise ya kabiri yari irongowe na ya mbere M23 ya mbere urabyumva ubu turi mu ya kabiri ni babandi nyene iya kabiri nayo urabona ibyo kirakora buvuye no gusinya ngo amasezerano mugabo urumva yuko bareko batakuvuga yuko ngo ivyavuzwe ko basi atavye basi turayagaruka ko nayo masezerano rero ubwicanyi buri ko buraba ushize kuri ya no kuri rimwe nababwiye yuko abanyarwanda bababwiye ati abanyamurenge bataza kugaruka mu Rwanda mukitwa abanyarwanda hariya tukahokipa bakanga niza nama zabera i Kigali bakavuga ko bazobajyana Kibuye n'ahandi narabumvishije yuko inama yabaye n'amatariki yarabaye sivyo nuko amajambo yagiye aratanga kuva kiriya gihe rero bakavuga ati hari inzira igihumbi muri za nzira igihumbi rero zica muri ibi bintu byitwa ibiroberi zica muri ibintu biti biroberi byabo bashobore kuzobishikako ugiye kuraba ntuzu utangare ejo nari mfatiye kuri bimwe by'amakete wavuga ntuzu utangare ejo abanyamurenge batoye inkoho bakarasana n'abandi banyamurenge biwabo ugasanga ko bararasana ikibazo cyo nibaza imbere y'ako abanyamurenge bagivuga ati tugomba twigire mu Rwanda cyangwa isanga bagomba baje mu Rwanda hakacaboneka intambara hagati y'abanyamurenge n'abandi baremeye kugwa boja mu Rwanda gatari wabo abakwegeye bavizemo inyungu ntibabumvise saba bazarias nyene saba barubera ba Moyize Nyarugabo saba ba Nyarugabo higa abanyamurenge baravyivugira bo nyene ubwabo bati twebwe twahemukiwe nabo bene wacu nayo ubundi hoho kungu ntacu twaye tubaye hari wacu hari twadufise ibibanza bikwiye twadufise ibiti turimwo reka ahubwo numve himba noronka ijwi ry'aba bantu uravyumva tugasanga abantu bariko baravyivugira ubwabo mugabo gasanga bariko babandi baguma babihakana mu kubihakana nta kindi bakoresha rero bakoresha izo mbaraga za communication aho abantu bavuga bati rero naka ko abeshuje iki ugasanga n'umunyamurenge nivyo mugabo ugasanga kubera beshuje bene wabo baciye bamwita umwansi w'ubwoko bashobora kumudiyaboliza mu maso ya bene wabo nivyo wabonye nkuko inyuma rujya rwandiko wabonye gwabajya iyo inyo international y'abanyamurenge haci hasoka irindi kete ryo kubatuka ryo kubandagaza rivuga ibintu atari umuntu w'umugabo yovugira hejuru kuwundi mugabo ugasanga niko bimeze kuko ukuri nka nako bari none abantu nkabajya bandikiye bakandikira icegera ca Trump bakamubwira ibintu bakibaza yuko atabizi kandi ahubwo babasumbya kubimenya nico gituma bene wabo rero bazi ikosa rikorera ko na bene wabo bazi ngene bariko barapfa kubera ubuhemo bwa bene wabo nibo bonyene baheza bakavuga bati tubeshoze bibiri uravyumva ugiye kuvyumviza neza nariko ndarondera akantu k'umuntu ari aho wundi ni umunyamurenge nawe uravyumva tumwumvirize wumve ingene bigusobanurira neza yego reka tumwumvirize mbega ndamutoya ahubwo ese ko twari dutekanye dufite ministre wa affaires étrangères tukagira directeur wa cabinet wa president wa republika tukagira directeur wa cabinet wa Moise Nyarugabo ubwo reka mego watindaho gatoya inaho ushaka kuvuga cyane Bizima Karaha yari ministre wa affaires étrangères ubanye n'amahanga directeur de cabinet Azarias Rugwiro wiwe Moise Nyarugabo directeur de cabinet wa president wa republika Laurent Désiré Kabila ndagira ngo nkubwiye n'abasirikare bari bakomeye aho ngaho n'ama escort kuba mu cyo gihe
icyo bita umunyamurenge yari umuntu ukomeye reka ngucishizemo akantu kigeze kubaho gatoya gusa entre parenthèse mugari wa Faransa ari umugabo wigeze kuza aje kugurisha inka ngo agere kuri barriere bamuterera salute none arahunga tiyabikirizaga tiyarumvikana ahunze ari ukwanga ati ko baranirukana no kuvuga ngo tibari bazi gutandukanya umusivile n'umusirikare kubera fizonomia b'abanyamurenge. Yes. Uwo mugabo ari hano mushigana nuko arahunga bari bamufanye bati uko twamututse reka tumusabe imbabazi nawe araza ati dore barakurikiye ibintu bibaga bibiri tarabwe n'umusivile ntabwo umusirikare sinzi aho warumbajije muri make abanyamurenge bari bubashwe cyane nibo bantu bari bubashwe bari bagezweho rero iki kibazo kindi warumbajije igitangaza cyabaye tugomba kuza twibaza tukanagitindaho ese intambara iya 98 yaturutse reka nyikubwire nyikubwire urabona Kabila yakoranye n'u Rwanda akoranye n'u Rwanda agera igihe agera muri periode yo kubasezerera ngo batahe urumva wenda nimba ari kontra bari bafitanye yes abanyarwanda babandi barigendera icyadutangaje ni kimwe RCD yuboni iyi nkubwira niyo nyirabayaza none se Karaha yakurikiye abanyarwanda ari minisitiri wa affaires étrangères agiye Ruberwa yabakurikiye agiye yagiye Nyarugabo yabakurikiye agiye none sura nimba umbwiye ngo wowe uri umunyekentaki njewe nimba ndumunyindiana ndagukurikira mbaye nje no kuvuga ngo ukurikira abanyarwanda donc ils sont rwandais no kuvuga ngo n'abanyarwanda none abakongomani baravuga bati yemwe kumba batu turi kumwe nabo n'abanyarwanda y'intandaro y'intambara rero intambara y'98 twahemukiwe na bene wacu abo bagabo kubuye ko ari batatu zabivuga kugeza apfuye Uberguyo Azarias Nyarugabo yanyuze Brazzaville asigabwiye abana wi televiziyo yaje ntimukayikore Nyarugabo ese ugiye wagiye muri misi abana biwe mascot babatwitse mu mapine Ruberwa yari yagiye Karaha yari yagiye nuko gufataga abantu none gatutwari Lubumbashi njewe ndari Lubumbashi wasigara usohoka mwibarabara nguragiye ahantu batumunyarwanda bakagufata bakaguhagarika onde kandi ngo aravuze ngo yapinze leta ya Kabila wafatikanije nabo bagabo ngubiye ko ari batatu kumbe batayabani Kinshasa bagiye i Kigali gushinga parti politique yitwa RC bicishijwe n'abari abantu tibakaza bacisha ibintu ku ruhande je nari impari no kuvuga none abantu bapfa bazira urumva niko umuntu tuvuge wondangiriza muri wowe no kuvuga ngo icyubahiro twagiraga nk'abasirikare twagikeshaga bari abayobozi tuvukana none umunsi bahemuka natwe tuba turatakaye bahemukira igihugu nyine bari abayobozi none ga natwe kubera ko aribo dukeshe cyacubahiro dufite ni nabo bari bazwi yes okay hanyuma reka dutinde hano hantu wavuze ngo habayeho gutandukana ku Rwanda na icyo gihe wari umuyobozi w'ingabo muri Kongo ndibwira ko ari umunyarwanda n'umunyarwanda James Kabarebe okay hanyuma babaho gutandukana nubwo hari amakuru avuga yuko ngo bakoroganye ndibumvikanye ibyo ni byabo nta wabimenya awuzi cyo bapfuye okay hanyuma aragenda
none se hari ubwo yigeze uyu Kabarebe yigeze abwira bano bagabo b'abanyamurenge bati mwebwe ga ntabwo muri abakongomani muri abanyarwanda muze tugende niki cyabaye urabona iyo uri umusirikare nta ubundi umusirikare ni ya politiki sinokubwira ngo niki cyabaye sinobimenya ariko ikigaragara nuko Kabila yabasezereye ko nakubwiye icyo bapfuye timokimbaza ngo basha kugisubiza ngo mvuge ngo bapfuye wenda ikiniki icyo yapfuye na Kabarebe simbizi wenda ni kontra yarishize cyangwa barashwanye no kuri kose ntirakunda aho sinohamenya ariko ikigaragara ni kimwe niba shaka bashwane niba shaka abasezerere wenda kontra yarangiye aho sinohamenya ese Nyarugabo yaragiye Ruberwa yaragiye Kara yaragiye ikindi nshaka kongera aho ngaho ndahibagirwa ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani Kabila asomye discours ndirubimbashe Kabila president uwuhe mwaka 98 kuko ndabara atangiye ku itariki 2 aravuga ngo nsezereye abanyarwanda hari hamaze gusohoka discours ivuga ngo ese kuko James Kabarebe ari chef d'état major abanyamukuru mubaza aravuga ngo ni chef d'état major AI intérimaire uko babyita mu Faransa okay bisiguye ko niyo ba chef d'état major mu gihugu kitari kiwa biba donc kirakari yaroze cyari cyarani mumverezo chef d'état major wagateganye kuko n'umunyarwanda ntabwo ari umukongo w'inzibacyuho nyuma yaho amaze kumusezerera asimburwa n'uwitwa General Kifwa wasimbuye James Kabarebe hanyuma ubwo Kabila ku itariki 30 avuga amagambo abiri aravuga ngo abanyarwanda baratashe aho hantu bumve neza n'abadukurikira babyumve neza abanyarwanda baratashe ariko basigaye bose barasa kuri televiziyo nationale icyo kiganiro sinzi aho nogikura kirahari atanga example zibiri aravuga ngo ndimubona ngo James Kabarebe atafite inyinya urayumva ati yo nyinya na Karahara ayifite ariko afande Kabarebe baragiye Karahara asigaye no kuvuga ngo Kabarebe n'umunyarwanda Karaha n'umukongomani turatekana abanyarwanda genda turasigaye none ngaho nanze reka byibuze naze no kubaza cyangwa mbaza badukurikirana aho hanyuma ko yaramaze kubivuga gutyo aba banyamurenge bagiye he none bahise bahinduka abanyarwanda uwo munsi aho inkomoko y'intambara warubajije rero ituruka muri twebwe twenyine sinzi wumva ndayishimiye ariko oya ahari Burundi wumvise nta murundi numvisemwo inkomoko y'intambara iri kimara abanyamurenge ituruka kandi muri bo nyene ituruka muri twebwe nyene umverezo nabagushuje ni ukuvuga ko reka tuwumvikanishe hano hantu ni ukuvuga ko bigaragara bitewe n'uko abari mu mutwe w'ubwoko bari bazwi bari no mu myanya ikomeye bahisemo guta igihugu basa n'abakigambaniye kuko bari gukoranaga na perezida noneho urumva icyaha yahise agishira ku bwoko bwose abapfuye bose bazize rya zina rya nyiri bwite nimba hari abasirikare bapfuye ni benshi ndabazi nimba hari abasivile bapfuye bazize inyito nisize uko ndabisobanura no kuvuga ngo izina abaguserukira izina ry'abanyamurenge abo twari twishingikirijeho bazize ubuhemu bwabo rero tugomba gupfa niko byagenze buno natwita simbaye mvugayo numvise nari mpari arabyiboneye icyo gihe Karaha wari ministre
ibyo biba yavuye yari ari muri Kongo icyo gihe hanyuma itaje mu Rwanda se nyuma y'akabarewe kugenda Azarias Ruberwa we bari kumwe se aho bari wavuze ko Nyarugabo we yahise agenda ngo aca muri Brazzaville aje i Rwanda hanyuma abandi bo bari icyo gihe amakuru nabashe kumva ariko urumva je sinari Kinshasa ariko narabajije Karaha ngo yari afite mission yo kuja hanze nyine nka ministre ajanaga na directeur de cabinet wiwe ayibaza Azarias Ruberwa aho Moise Nyarugabo nawe ngo afite mission yo kuja Brazzaville we yanyuze mu mazi ariko abo bose mu minota 5 bari bahuriye i Kigali urumva yuko Kigali nimba ari kwitegura intambara yo gusubira hariya kuko ibatatubwiye ngo natwe byibuze tunahunge mu frere byibuze natwe tugende ariko bahuriye i Kigali RCD bayifonda i Kigali Mariam Serukwiza nawe babwiye atese ibi ni biki kandi Serukwiza ete oblige ndagira ngo bamufateho imbunda kugira ngo abashe kwemeza yari yavuze ati niki tuzira kandi ijambo rya mbere kuvuga ngo bagende babaye abanyarwanda se nibyo Kabila disikuru ya nyuma ya Kabila tarapfa yaravuze ngo mu ministre des affaires étrangères ngo yonza kubimenya ari we yatanze example no kuvuga ngo aba bagabo barafite aya mafunction aba bagabo nimba iyi ntambara n'ubu nyine ni consequence n'ingaruka ureke nkubwire wa munyamakuru ubu nyine ari intambara zihari ziririya ruguru sinzi wenda wari kuhambaza ariko reka kuri materi mbikubwira yego ni consequence za 98 kuko Kabila ntako atari yaratugize twabaga kwibera umugani w'abavuga ese twarivuyeho gute ariko ntibakaza barenganya u Rwanda imbeba yo hanze niko mugani uzuvuga izanwa n'iyo munsi none se niba abanyarwanda bakosanye na Kabila n'abanyamurenge bakosanye none mbaye hano ngo consequences z'intambara zose turimo tuvuga na ziriya ruguru consequence byatewe na bene wacu bari baduserukiye kuno kubwira hanyuma rero muri icyo gihe birabaye ngaho tubwire nk'ibyago byabaye ku basoda hasi hari abasoda nabo babimenye barahunga byibura baje i Rwanda hakiri kare byagenze gute ni nk'ubuhe ubugome bwakorewe abasoda ni gute bishwe ikindi abanyamurenge bo batuye nyine mu bindi bice bari zabyura muri Sud Kivu bo byagenze bite ubwo urumva iraterwa n'ahantu buri wese yarari hanze wenda no kubwira ibyirumbashi ariko mvuze ibyo Bukavu nibyo numvise sinari mbari i Kinshasa sinari mbari ariko usibye ko makuru nyazi nkatwe irumbashi baratugose twirwanaho turapasuwa igipango tunyura Zambia tuva Zambia tugera Kigali tugera Gisangani abari Kinshasa barimo bari abajenerali Malik ibo banyuze za Brazzaville banyura mu masamba barahura abari Gisangani nabo sinibuka neza aho banyuze nuvuga ngo byaterwaga naho wari uri impfu zabaye nyinshi nukuvuga ngo nimba uri hano abandi bagapasuwa bari hariya ugataka bakaza bakagufata bagafata ipine ngiri ry'imodoka bakagutwika ugapfa abandi bakabatibura ku biraro ama-escort y'uyu Nyarugabo uzamubaze yapfuye gute ama-escort ya Karaha yapfuye gute hagiye bareka kubesha amahanga nukuvuga ngo byaterwaga na situation yaho waruri twemba twapasuye tunyura Zambia abandi bari Kinshasa bapasuye banyura Brazzaville muje Kigali muje Rwanda twemba twanyuze Zambia tuza kubona indege y'u Rwanda itugeze Kigali tuza Gisangani no twasanze barete mutegutse reka twumvikane ubwicanye bwo kumara abanyamurenge
urabona ngo umaze imyaka 27 27 n'ibyo 28 kwa 98 Perezida Kisekedi amaze imyaka 6 ku butegetsi. Perezida Ndayishimiye amaze imyaka 5 ku butegetsi. Urumva ubwicanyi bwabaye 22 imyaka 22 imbere buje kubitirirwa gute? Kandi uyu muntu ahita akubwira ati ibiriko biraba byatanguye mu 98 ku ngaruka z'ubuhemu bw'abantu batatu b'abanyamurenge batumye bene wabo bagira ibyago byo kwicwa aho babonye hose bacika abansi b'igihugu kubera abantu batatu bemeye guhemukira bene wabo bakaja gufatanya n'umwansi yitwa u Rwanda kugira baze barahungabanya Kongo. Uyu si wabyivuga iriho nyabwoko ariko baravuga ngo Burundi buriko burategura ngo Perezida Ndayishimiye ngo n'abandi ngo Gisekedi n'ibindi uvyumvise ha naho rero bifatanya na ya makete wari kuravuga aho abanyamurenge bamwe bataka bavuga ngo bagira bamagwe n'ingabo z'u Burundi bagira bamagwe na niza FARDC bagira bamagwe naba kandi babizi neza yuko abo nyene babatuma kuvuga gusohora ayo matangazo nibo nyenda muvano nibo mbarutso nibo nkomoko yo guhigwa kwabo n'ibibazo bafise nibo nkomoko y'iyo genocide bavuga. Apotre aba bantu none uyu munsi ikete rimwe risohotse riri ku ruhande rw'abo bantu bemeze ko bagiye kuba genocide harimwo wanagombana ba Moise Nyarugabo ko nabo bari ku ruhande rw'abo bavuga yuko abarundi bashobora gukora genocide ndetse na FARDC ishobora gukora genocide. Nishobora gukora ibikoresho warabivuze ko ari ibikoresho hambavu yaho haci hasohoka iyi Union Internationale de Banyamurenge yabereye muri Amerika nabo nyine nabo bari muri Amerika mu kano kaje ni nayo yavutse ni nawo muryango w'abanyamurenge waje imbere ya za Mahoro Peace Association ikiminizi ko ni wowe mbona amategeko waje imbere y'izo za gakondo rero kubera bo bazi ukuri kandi barimwe abasirikare urumvise ko ari umusirikare yaragwanya muri FPR agwana mu nkotanyi batarafata u Rwanda baja kugwana no gufasha Kabila gufata igihugu umugabo baja guhemukirwa na bene wabo ukuri barakuzi bajya bose bumva bavuga bagaca babatera ibyatsi nabazi amabi imiryango yabo n'ubwoko bwabo bwabonye ko ubuhemu bwa bene wabo kandi ubatuma guhemuka baramuduma ku rutugu. Ikibazo rero ngiye kugira ko rero Apotre uyu munsi ntibikira ikibazo c'abanyamurenge ni ikibazo ca FARDC ni ikibazo ca Force de Défense Nationale du Burundi kuko urumva ubu ni ikibazo c'abarundi ubu bariko bagiriza umva bavuye muri bwa bujyajya bakorera bene wabo abo ndavuga babandi bari muri leta ya Kongo kuri Rwanda zire Kabila mu nyuma baza batangwe no kwataka karere Uburundi buvyitwaremwo gute ese FARDC ya Gisekedi cyangwa se ya gisirikare cya Gisekedi mwa kino gihe kimaze imyaka 6 amaze imyaka 6 arongo igihugu avyitwaremwo gute Uburundi ndayishimye avyitwaremwo gute cyangwa se Burundi avyitwaremwo Uburundi ni igihugu kirimwe abagabo ni igihugu kirongowe n'umuntu azi ibyo akora n'icyo arondera igihugu ciwe ubona ko abana yizerwa n'ibindi bihugu no mu karere hose uravyumva kandi n'ababikora bimwagiriza barabizi neza yuko Perezida Ndayishimiye si umwicanyi Perezida Ndayishimiye ni umuntu ajya gufasha kugira amahoro aboneke kandi yagiye kuri invitation y'abantu ini population miliyoni amajana z'abanyekongo bazimutabare kuko duvize umwansi w'u Rwanda ariko agomba kutumara sivyo ashitse nayibabwiye neza ingabo zimaze gushikayo ni iki zitakoze ngo aho bari haboneka amahoro ni zitakoze abantu bakomerekeye ku rugamba bo muri abanyamurenge n'imihari yabo yagwana bavujwe nani ingabo z'u Burundi ko basanze amazu yabo yarahiye bagasanga nta kintu cyevu cya ruguru bafise ni bande babagemuriye Uburundi ntibwatwara abasoda bagiye kubazanira amahoro bagenda butwaye n'imifuko y'imiceri bagashira ibirengeti n'ibindi n'imiti bakaja kubavura uwo munsi bugarutse kwitwa umwansi gute kandi bo nyene ubwabo no muri bo nyene bakubwira bati umwansi yatumaze yavuye u Rwanda inama yo kuduhunga bari kutubuza amaragamo muri Kongo n'intango n'abahemu batatu bo muri twebwe bakoranye n'u Rwanda
none uno munsi bigiye kwitwa iby'aba bantu gute mu gihe twumvise yuko ubwicanyi bwo kumara abanyamurenge bwatanguye caga bwati dufise inzira igihumbi zo kubakura iwanyu kandi inzira igihumbi zikaba zaratanguye kubo zatanguranye na RCD zikaba ziriko zabandanya ziduga ubu inzira bageze ko niya kangahe ne muri izo nzira igihumbi harimo y'u Burundi nta nimwe numvamwo muri iyo nama yabaye i Kigali yo kuraba ingene ntuzeye exporter ntuzeye abantuzeye abanyamurenge Uburundi bwari bwagiyemo abarundi bagiye yubu bagiye igihe barungutse yo rede tabarija kwamara 2017 rede tabara yaturutse i Burundi apana yarungitswe ndayishimiye yarungitswe na leta y'u Burundi abayirungitse su Rwanda ntibavyivugiye bo nyene mbe ko ariko no munsi umuntu ariko aravuga ibintu uko byagenze aca yitwa umwanzi w'ubwoko akitwa umuhemu yahemukiye bene wabo akitwa umuntu canke bikenewe agacapfa ni kubera iki mbe uwobaza aba bantu kubera ko no munsi bafite indimi zibiri mu kanwa uwobaza Nyarugabo ati kubera iki imbere wavuga ibi ukaba warahindutse ukavuga ibindi uvuze indimi zibiri mu kanwa gute uri umuntu w'umugabo uwobaza Azarias Rubera wewe mu kanwa k'umusaza nkawe havamwo indimi zibiri gute uwobaza uyu mukobwa kibasumba de uwomaza ati wewe ko wavuze yuko tutogira ubwoba kuvuga umwasi tuvuge yuko ari rede tabara kandi yajiva mu kadomo uno munsi wahindutse gute izi ndimi zibiri ziriko ziravugwa mu kanwa k'abantu umwe nizi kandi abarideri baraguzwe baratamikwa ku buryo babona ko ibiguzi n'ubaka ishaka ibindi mu mitima yabo habayemo urusumanyenzi rurerure rutuzura ku buryo batarahaga ibiguzi byo kumara bene wabo batarahaga kubona yuko amaraso ya bene wabo yatevye muri iki gihugu c'iwabo ahagije iyi ntambara itangwe yataramezi ngaha amaze imaze gutwara abana b'abanyamurenge bangana benshi cyane benshi bateshejwe amashuri kandi bari baracitse ku icumu barambuka baje mu makambi y'impunzi ibihugu bakire birabigisha noneho bari bamaze gushira mu mashuri yisumbuye bari muri kaminuza bamwe bagasohoka badagotera bati ntibigoye ni muze tubajane muje gutabara abavyeyi banyu bakumva akantu k'ubugabo kamene kuko umuntu w'umuhungu wese akuze haragwana iyo hagaze kurwanira urugo n'igihugu umugabo akaja kubasuka bagapfa badashitsi iwabo uno munsi imiryango yabo ntiyabahambye ntibazi naho baguye bakababuza no kugandara bakababuza kurira kugira ngo ntibimenyekane ko hari ababa bapfuye ako gahinda n'uyo mubabaro iyo ntuntu iyo muri abo bavyeyi bazoyimara gute nimba batarahaga ibiguzi bahabwa n'umwanzi w'ubwoko bwabo nikibazo aho rero niho ngomba kuvuga nibarehe kugira urupfu n'imfane nibemange ibyo bakoze nibemange ubuhemo bagiyemwo ibyo bakoze n'ibibi byavuyemo nibemere baje ku gatwe mugabo tibavyikuriza ku Burundi tibavyikuriza kuri president Ndayishimiye tibavyikuriza ku muntu numwe nibo babitanguye reka bibagwe ko ni byabo reka bibagwe ko ni byabo ni Apotre Izorimba yahaga ariko aradufasha mu kino kiyago ariko ari ku rundi ruhanisha nibaza abarundi boko bacecetse gose Apotre none bavuga ibiriko birabandikwa ko ntibakwiye kugira icyo babivuze ko bo umusaza umwe yavuze yabwiye umwana wiwe wone wafata urugendo ufise iyo ugomba kuja ukaza urahura n'imbwa zibuze kugira mu nzira iyi kuga yose uhagarara uyitera amabuye ntuzopfushitse yuje urazisuzugura n'ayo mabweja guyazo ukayareka ukibananiriza kuko icyo Burundi buriko burakora burakiza nayo mantuze yose ubwo gwa muri ko ravuga aba ariko bagomba kumara abanyamurenge barazi impamvu bagomba gutera ubwo Burundi bavuga ati communauté internationale ntihave twagiriza ibi bintu reka twivireyo cyari kuba cyo gutabara bajamwo bakireke icakabiri bagomba kubatera ubwo bahende bareke gukingira imbibe z'igihugu cacu ejo bababwire ngo bamaza abanyamurenge nibamara abanyamurenge kuko inkwa amaraso kitayahaga ayakurikiza y'abantu y'abarundi none bagume ku kivi nibahagarare kigabo
nibahagarare kigabo isiri maso barabizi yuko atawunya bwoko uri kwategurwa bene ryo bazosura barabifise ivyemezo ivyabaye barabizi wabo nubwo bocecekesha bariko barabivuga ukuri ntushobora kuwucecekesha nina kurya ata muntu apfundikira umunwa w'inka iriko irarima nta muntu afundikira umunwa w'inka iriko irarima ntibikunda oya Turinde turabizokurikira ariko igihari nuko izi plan cyangwa se izi strategy ziriko zirakoreshwa n'aba bantu twarazivuze mu higaniro giheze twarazivuze bacunge neza ibiriko birabahariye ntibahendwe ngo amasezerano yasinywe ngo abantu bose bagiye mu by'amahoro aba bagabo nta mahoro bashaka hari izindi plan ziko zirategwa zo ku ruhande katindire se turabisubira ntabyo bumva ariko umunsi kundi tuzogenda tubigaruka ko uko biri kose nkuko bivuze bahagarara ikigabo FARDC ihagarara ikigabo ndetse n'ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo zihagarara ikigabo ariko n'abarundi muri rusange duhagarara ariko mureke nibaza akantu k'abanyamurenge ikintu kimwe abasaza b'abanyamurenge n'abamama bakuze n'ike n'abapfakazi bariko batanga ivyabo yego batozwa n'izi za Mahoro Peace Association sivyo yego je nibaza ko atari Peace Association ni Trouble Association uravyumva ko birirwa baratanga intererano ivugwa bibuye gufasha abavyeyi babo basigaye ku misozi hariya ntibobaza barongoye Mahoro iyo ntererano yabo bariko baratanga irikijya ko Mahoro yagiye kinjira muri M23 abanyamurenge bari mu bihugu bitandukanye batanga ivyabo mu kuja kubatoza ayo mafaranga y'imfashanyo bayabatoza babwiye ko ari yo gufasha intambara ya M23 no kugura amasasu ya M23 none ko banditse urwandiko hirya yejo bagiye bikabona gakondo batabavyeyi bacu barishwe n'inzara tibagira isabuni tibagira umunyu tibagira gasukari tibagira ico wifuka imbeho irabishe aho bahereye batanga ayo mafaranga kuva kera intambara itaragera ngaha mu Bukavu ko batigeze bayashikanayo ayo mafaranga yagiye ushobora ko yagiye mu bindi ntibibwe niba baratanze 100%, 20% akaba ari yashikira abavyeyi babo bakayagabangana burya basangiye ubusa ntibitane ibisambo 80% nimba yagiye muri M23 niko bari barayoriyanse bati yashire ba makengana bantuze nabo mu kadomo bagura ibintu akwiye kuba guperereza nabo banyamurenge nibarabe neza ico bariko barafasha ico arico ntibakabanaye kubahene ngo ariko bafasha ngo abavyeyi babo ari ku misozi kandi ibyo babafashisha bitashikayo nibaza ko naha rero ubona bagwanya Union Internationale kuko bo bavuga bati twebwe kidukeneye kuja kurwana dukeneye nyabuna iyo aide humanitaire mugabo y'ukuri atari indege zitwara amasanduku y'amasasu atari indege zitwara ibigwanisho sivyo ahubwo amashirahamwe mpuzamakungu asangwa akora muri iki kintu cyo gufasha abantu bahuye n'ibyago mw'isi abaribo bafasha mugabo basaba amahoro no guhagarika kw'intambara mu gihe bavuga bati igihugu cyacu ni Kongo igihugu cyacu z'u Rwanda rero ntibomera nk'abo kabiri avuga ati abanyarwanda ni mutahe abandi bagakurikira n'abagafata indege bacanke n'ubwato bakagenda nayo reka turinze turabe nibaza ko abanyamurenge bariko baradukurikira muri kano kanya haba bari muri Kongo n'abari mu Burundi abari muri Amerika n'ahandi hatandukanye na hamwe bwe canke se hanyu ho kwicara mu karabiki ikwiye gukorwa kugira ngo murabe inyungu zanyu cyane cyane kuri mwebwe n'umuryango wagutse ariko no ku gihugu canyu kuko byo barakarusho ariko twongeze ko kandi nta mpamvu rimwe yuko mwama muri ko muraturatura ahubwo no kuraba ahari ukuri haba ariho mushigikira na cyane cyane ko iniyo yanyu cyangwa se ubumwe bwanyu iniyo internationale y'abanyamurenge yemeza ko atakibazo na kimwe ubona mutewe na Kongo cyangwa se mutewe n'abasirikare b'abarundi ahubwo hari abantu bashaka kubexploiter aribo bande bavuze aribo igihugu cy'u Rwanda nkuko mwabyanditswe mwiketerereze kwandikwa reka tuze turabe ibigiye gukurikira mu minsi iri imbere.